Ia pi ia le atua i lenei afiafi ia e faatalofa atu ma faamalo atu le tatou paaga o le tatou polokalama i lenei afiafi. Ia o lo polokalama lenei o le Jesus is the Answer podcast i asa taʻitasi. Ia ave i lenei taimi e ma te faatalofa atu ai le paia ma le mamalu o le tatou ainga uō ma e masani lenei afiafi. Ia ona o lenei avanoa tāua ua faapena ua maua maua tatou toe fei loaʻi ai luga o lona polokalama i lenei afiafi. Ia o le viiga e ave i le atua ia ona o lenei foʻi avanoa tāua ua faapena ona mafai. Ia ona fae atu ai le tatou polokalama i lenei afiafi i luga o le tatou tapega failagi. Whaapetai i le atua i le ola, whaapetai i le malosi, yanga, ia i tātou le nei fiafi. Ia o lea ia, whatalofa atu po kalama ia te oe le nei fiafi. Ia a whai hoi, whai nā le ua, le maua sau taimi a ua toi maua se taimi o le nei aso. Pea umar tātou po kalama ua e maua ma tātou po kalama ia. Mātou te whaatalofa atu ia te oe le suafa manu malo Iesu te viso. Ia whaatalofa atu po i sunga i whawhengaingo whe oi o le tala lei. I le neia sa, i le neia fiafi. Ia e tari tonu ia o le neia aso sa whailo o tau tiute masani o le langaina o le upo o le atua. I so se whata whai tau langa o lo o tau ngā lurue ai. Ma lo lava le sa ili ma lo le talo ia e le ngata le o la ngaino le upu a wale o la wha le anganga o whanau a le atua lea ia wha talo wha atu po karama i la o tau sunga i wha whiangainga i le nei a fiafi tal tonu fo i o telo ise ka le sia po nisi o lotu ia o whaile lotu a fiafi teimi nei po sauninga le a fiafi ia e papena ona iai le nganga o le atua i e whamanuia le atua i a o tau sunga ia mai se e ka le sia ia e le ngata i lea whapele o tātou tinamo tātou tamama tua si o tātou atunu le ngata i nei Amerika, Samoa, Tutuila ia o Misila, Australia. Ia whaamanuia whaatalofa atu le tātou polokalama. Ia te o tau i le ne fiafi, whaapetai lo o tau tapua inga. Ia a walo mātou ngā luenga o lo o mātou whea ngai i le asto ma le asto. Ia tari tonu ia. O lo o tau tapua ia whaiwa o mātou ngā luenga o lo mātou whai i le aso ma le aso whaamanuia tele le atua ia te o tau. Ia whaamanuia te po i le atua, whaatalofa atu, pokalama i o tātou pāanga māsani, i longa o le tātou pokalama, i tari tonu ia o le neia sa ia, o lo o tele o lo o mafuta i whare sa i teimi nei. Ia o lo whaia sauninga i teimi le lotu a fiafi. Ia o tātou le taitasi lotu i le asa. Le mātou ia o le tātou pokalama lea. Ia e au ngai te sau te whaalongolongo i le upo le atua. Ma tātou mafuta i ma tātou avevi inga ma whaatai i le atua i le neia fiafi. Ia o le vi inga i whaapo i le atua, whaatai i le atua. Ia o lona ngā leima lona nalo. Ia e le ngate i lea o mea sili wana i whaia mo i tātou le neia fiafi. Ia o le nei sa po le nei foi a fifia e le umis tātou por kalama. E le umis tātou por kalama i le nei fiafi. But at the same time, e tātou te whaalangolango pēr i le anganga pa ia o le atua. I lunga le tātou por kalama i le nei fiafi. Le te le nau aswa mtalanga ia. Toi wha i lo atu. Ia le mana onga si o mātou e ka le sia. Ia si o mātou le mātou se whale tāpuai. Mātou te tāpuai ai i after le māsing folk.
e le asa tō skulu le masina po ia o le asa sa muni le i le fal sa o lo mātou tāpua i nei ia o lea lai whaailoa atua i lunga le tātou polkalama le mana onga si o mātou e kālesia i sau fuai e ia awa po i se sosoani ia i se mātou whale tāpua i mātou te sifi i ai ia ma mātou tāpua i ai a pai e te fia pe sosoani si o mātou mana onga ia o lo i lunga le screen lo whaasolo ku i lunga le screen lea ia mo information e mpai ai o na lafo mai ai sau fuai ia awa sau pe sosoani le mātou mana onga ia ele tau ana wina foi ai tatu te taritonu pai te taritonu foi e oro o ngalue le nganga o le tua ia te oi o le ale mea o mana o te mana o e lafo ono o lofa i le tua ma e te fia fai manuia foi ia fai le namo oi po le lava oi ai e whaapitai atu le neipol kalama ia te o tou o e sa lafo o tou tou tupe a wale mana onga si o mātou e kālesia whaapitai te le lava lo tou lima fo ai ono lo tou walo lofa i le tua malona ngā ruenga ia whaapitai fo i le talia mai fo i o se wala au atu ma se ai o ia tu le neipol kalama ia mo sau fiso soani ia awase o mātou e kālesia ma le mātou ngā ruenga ia o le i whaamanuia te le lava le atua ia te o tou whaamanuia i tou ainga tou whanau le ngāte leo tou ngā ruenga tari tono le nei vai tau ia ua kaunga ka uma mea ia e whaapetai ia i le atua ua e whaia nei mea ono loa lofa i le atua o le i whaamanuia le atua tala tuspa ia e te whaia me tele e te manu malo ai e te whaatumutumu ma te whaatumutumu ma te whaatele ma whaafuaina ma te whaapopoina mea ua e fuaina ono loa lofa i le atua malona ngā ruenga lea whaamanuia tele lava le atua i tātou ainga mo tātou o i la o tau fuawai ia au wāwha le mana onga si o mātou e kālesia ia vi ia le atua i le nei afi ia o le nei tula ia tua tu se avanoe tina la inga whai atu i son whaatalofa i le nei afi ni tātou porkalama Ia whakatai mo le awanua. Ia e patalo whātu i le sofa man malo. O i sikirisa le nei tu la fiafi. Ia te oe le usto, po le tuangane, te mā, po le tina, po i mafuta mai le nei tu la. Ia patalo whātu le sofa man malo i sikirisa. Ia le sofa lea, ia e tato man malo ia. I le olanga le tato ola i le lalangi. Ia inga pialo koka. Ia e whawhitai le atua o na o tātou toe au lia mai fo ile nei aso sa pati whawhitai le atua le upo sa whalwhulaina, whawhitai fo ile atua i le awanoa wa moa i tātou uma, i tātou roa i awe le vi inga ma le whaane tanga i le atua a wā e le lei lava le atua, sa ngā le lei ma lopa ia te tātou le vai aso atoa, ia le ala wa o mai le aso sa aso malolo, ia. E te taua ia te oe māu, ia tātou oe awe tātou taulanga i le atua a wā e te tau mono mea na awe lewi inga ia te ia. Ia whawhitai po ia i le atua. Ia wa tātou au lia mai le nei a fiafi Ia le nei po ia wanoa mati whaasoa i se upu. Whaasoa atoa i se upu ta whaamanuia i fo i mātou i le nei aso i le mātou mawhtanga whawhitai fo i au auna le atua mo le suisuina i le ingatai. I le au le tāpena ina o le awhionga e whawhanga i tato o langa whaaleanganga. I au le vi inga e whawho i le tamai le langi a wā ana le ia i le atua. I le maua i tato le nei ola ma le nei mālosi. Ia sina whawhitai le laititile na i le suafa Iesu. Ia. O le nao umatu na whai le whawhitai o tina lai.
Ale la tu a te lava no fe son fa talo. Ia vi ia le tua ia sa o le ia papitai le tua matango pi fo i le sauninga si o mato e kalesia le nei ia fa pe ona fa ilo atu. On mato e kalesia ia ngale tasi ale te mi o le mato sauninga na o le te mi o le tae au ia te le fo ia se fa manianga i le nei aso i le upo le ri le ngate i lo mato wa o ngasa ia o le mato matanga po ina ua uma le au ngasa ia aua ne ingalo ia te tātou e aso sa uma e tātou te pe ono fai atu amu ia tātou o lo o moa le avanoa tātou te o e whaalongolongo le upo le atua i lea sa ma lea sa e le ngata o le upo le atua ngā la ungaina a o le a o ngasa po ka tai i le atua o le nei freedom sa o lo tonga o tātou maua tātou te o e whaalongolongo le upo le atua o le mea nao te nofo mau e mafo whawai amu ia ka kou le tātou te whaalongolongo i le aso sa ma le aso sa i le upo le atua a po i o le upo le atua e whaamalosi e i o tātou anganga e toe whaamanatu ai ia te oe ma toe apoi ma toe whaatongtonu ai lo ola whaaleanganga i le upo le atua mea lana o te whaapetai i le atua ona o awanoa tā ua ma awanoa o lo tātou maua pea e tātou te whaanongolongo i le upo le atua i le asa ia ne asa ia te lea whaamanianga le atua i ne aso i le upo le li le whaapo i ariwi inga ma le whaapetai i le atua pio no whai atu ia o le por tātou por kalama ne fiafi ia i le umis tātou por kalama ai whaanongolongo pea i le anganga pa ia o le atua i le nea fiafi te ro le nei aso matango fia le upo pa winan le nei asa sa mātou whaanongolongo ai sa whapena po i sa tofia po i se tasi po i o uso au auna whanau o le atua na tofia e whaima mātou whaila unga e le nei sa e a po paftai le atua ona o le whaonga ina o uso e le ngata o nai uso o te whaafine i le mātou po e kalesia i le whaonga ina o launga ina o le upo le atua ia e le ngata o le upo le atua ia o le taita ina o le lotu o pesenga o vi inga o tā inga o pese o vi inga mo le atua whaafetai ia i le atua ona e apo e le whailonga tangata le atua e whaonga e le atua so o se tangata pe lai titi pe matua pe whai pe au pe le ao pe ki a koko pe le ki a koko e whaonga e le atua ia ai whaapetai le atua ia le nei aso whaamanuia le lotu pe ona ma pe ona whai atu pe tele o sa mātou te mātou lotu e mateo mai e le whale ma toa te lea le whaamanianga o le atua te leo isi e sa ma te po wāpa pita uri no o le vai aso ia ta ita ia ai ka luaku le lo po le vanga saungia e le akua le upo e whetau i le ma oi i whaapita uri le sa ngai ma tātou i le vai aso ma le vai aso me langa e au ngā i loto anga le loto e alu ho i la le loto e alu ma e mauti no o le te alu e te bibi i le atua
Ma fa'afo i le vi'iga ma le fa'afetai i le atua, ma fa'alogologo i loga upu. Aua na o le alu le lotu just to go to church. Don't make it as a habit. Make it as a habit a iai le agaga. Iai le agaga o le atua. Ma e iloa le mafu'agaaga e alu le lotu. O le mafu'aga e alu le lotu e te alu fafaga o lou agaga, ma e te alu e ave lou fa'afitauli i le atua, ma ave lou fa'afetai ma lou vi'iga i le atua, ma fa'alogologo o le upu o le atua. Amen. E alu la le lotu just to go to church, just to get out the house, or just to get out from your wife, or just to get out from your husband, or just to get out from your family, just to get out from, anything. E ke alu e le loku. Ia e mai mauri kai misi le langa i ngofo le whare. Wa ke le anga o iska anga o ese ma loku just to get away from something. O isi ngaka anga o le loku something just to go. Hoi ngā le alu e whakau mu. Ma alu e whape alu o le mapo inga ule koe vai o misia hoi lea ma lea. E mako e mai mau ara kai mi alu e le loku. Ai ke roa. E ere kai mi ke alu ako e le loku. E ke alu e male ko inga mangakunga. Ke alu hoi ngā le o iai aso mangaku le me ke lakulo e whaiso inga. Just ngalo walu ai ke alu le loku. Inga wa ai mai ka ngaka E ke roa. E sila fia le leia e le i le meanga i eira o loko ma le mafuanga ma le reason for i anga e alu le loko. E ke rola e ke alu ako e kala ngoa mai le tua i a te o e ala mai le upo o wha uina le tua o lo la unga ina. Me langa e tele i o tangata fo inga le a o al wakungi. A le al waku fo inga le mau ki ngo inga le anga le alu al do pe alu asi fo inga le. Ai ke ia sau o le upo le ali ia. Sau o le upo le ali i pa kongu a ia o e vai ke ia ue ika. And for the mafu anga ngai ke ika. That's the reason why you get mad. That's why the reason why you think or le la unga mai. O nga o whanga le o e wha ape o le whakakau me e whai la unga ia ke oi. O ngau leo langa ngai ke olai. Ai reiro, e re ai. The person that preached the word of God have nothing to do with your life. And the word that he preached, or whoever he or her preaching, it wasn't even referring to you only. E le ai o le upo le atua, e so se tangata. It's for anyone. Le mafuanga la le a e alu le loku fo ingale. Pe la ke alu se me ke alu ai ke ngalo walu ai ke vai ma e la unga mai lo le upo le li. La vea i loa. Ke whaalongo ako e peia o e le whakau me le launga. E ika loa. Why? Ai se amo e ika. Because e ngana e se le motive linga e laku moe. A whaira o oele o kangaka o le ke au auna i le atua. E ke i loa le atua. Wa e malama i le atua. Wa e i loa me te tupu o le oranga nei e le whai ngopi. A lalau e alu la le loku malo wilo. O i. E whaasa o loto i nā i lo loto. Malo anganga. E le upu le atua. E le ngata o le upu le atua. O vi inga mo le atua. O pese pesenga o vi inga. Ma le whaapetai e ave le atua. O le ngara e ke alu akua i lo le loko. Pe sau o ale la unga e pā kongo i a ke oe. E kere kai e wha winga. You don't think negative about the word of God. You don't think negative about the person that preached the word of God. Why? Because o lua e ke malama i le tua. O le e ke alu le loko. Ma le right motive.
O le ke alu I le loku inga ia maua mai se fesoasoagi I le mawhatianga ua e mawhati ai. A e laku la ma se mawhakianga ho inga le whapea. E wakale la wā se ula ula si kaliki. Wakale la wā ingu pia. Wakale la wā whaile mea. Se ualu ai le loku se I o whaalonga le upo le ri. E alu lola I e loku. E la unga mai lola unga whaalonga ko oe kongu a le sau le la unga. E kere kai I whaawinga in a negative way. Why? Because you know you need help. O mea la unga mai e rewhai au. E te talia ngō fie. E te re ita. E te re whaawinga ni winga le tatau. A ua e talia o na ua ilo. E sa o le mele e te alu ai le lotu. O le mele na e tau o na tātou whaapetai e I le atua. O le tātou te o I le lotu. O le sa o loto le tātou o I le lotu e whaalongo I le upo le atua. Ma avelo tātou whaapetai ma le vi inga I le atua. Amen. Church is like a hospital. O le whale mai, o le lotu. O le mea I iai le anganga o le atua. O le whale mai lea o anganga. Amen. I lalo langi nei tātou iai. Because we're not in heaven yet. So in order for you to feed your spirit, in order for you e koe fongo me o lo wanganga ngai ka mo whai whaalele, o lo waru I le lotu e ave lo vi inga, ma lo whaapetai I le atua, ma e whaalongolongo le upo le atua. O le upu le nā le atua, e toi fongo ai me o lo wanganga o lo mo mia ona e mālosi ai, ma toi whawhanga a tili e lo wanganga, ma wha tupu tele ina, le toa o lo wanganga ma le mausali o lo whaatua tua o lo wanganga I le atua. Amen. O le tātou au ngana tātou te o I le lotu. O le au ngā po I le nā e whaapetai e whao ngā ina I tātou I le ngā luenga le atua. Ina ia tātou whaia lo na ngā luenga. Ina ia whaia oe mau. Ma se wha maro si anga. O se anganga o lo mo umia se sosoani. Amen. So a e alu la tātou o la le lo. Ia tātou o ma le mautinoa. O le la e alu le mea e iai anganga o le atua. O le mea e whelua I le anganga o le atua. Amen. Wani e alu le lotu just ke alu ngalo ke alu e ke wa ai au friend. E ke alu e ke eva ai. Ma whai loa ko oe le ua e sau whai kongo le loko. Amen. A e alu le loko. Alu malo mautinoa o le awha manuia le atua ia te oe lo na upu. Amen. Nisi. Ia, partai mo le avanoa. Ia, mita lava loto le nei aso I le upu sa mātou whaalongo I le nei aso. Ia la mai lea I se tuangane fo ia na awina mai le nei upu. Ia o le tusina moa I le upu whaamalosi le nei aso. O le tusi leo kalatia. Kalatia lona mta upo 5. Lona whai upo e 2.2 se iau o le 2.6. Did you read it? Can you read it in Samoan? Yeah. O le kaletia 5 whai upo lufu lua ngai lufu luongo. Ia, o le lufu lua. O le fua o le anganga, o le alofa, o le oli, o le fide mu, o le onasai, o le mata alofa, o le anga le lei, o le wha maoni, lufu tolu. O le anga malu, male a mio mama, e le wha tūla fono ina mea wha pena.
A o ia te wiso, ua whaasa tauina e I lātou le tino. Maona manao, maona tuina nau. A whai ua tātou ola I le anganga. Ia tātou sāwavari fo I le anganga. Aua ne a vea I tātou ma e mita vale. Aua ne I whelu iai. Aua ne I whelo siai. Amen. Amen. I'm going to read it from the NIV, Galatians chapter 5, verse 22 to 26. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ have crucified the flesh with its passion and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking and envying each other. O le whai upula le luas fuma le lua tolu, le ana mo mai au tu o le upu sa matu whalongo I le nei, asasa o le title la o le fua o le anganga pa ia, fruits of the Spirit. So, just wanna, last week we talked about, followers, followers of Christ, or, be followers of Christ. So o le vaesa la au nei, o fua la le nganga pa ia le tangata la waola I le ali'i. E fua mai la fua ia na tato whaita wai nei. O le joy, o le love, that's the first one. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. O fua la ia, e fua mai, ia te oile wa avela wola I le ali'i Once you crucify yourself, meaning it's no longer about you, once you accept Jesus as your Lord and Savior, wale toe ola la o ia, a wola o mo le ali'i. So o fua la ia e fua mai a whaila le te ola le ali'i, le e mangi fua ia, ele o le ali'i, o lai o ngā ola o ia. So e whaptai o le tua o noho nei mo mawhawhau I le upu le na fola. I mawhawhau how God created us in His image. I le amatanga sa God created us mai I le hefu palpala I mean ono fo mawhawhau a whapea na whau e le atua tātou I sesia mea other than dust. Ele ola. So I'm off le upo le tua like o isi taimi o te nofo mama fo le ame na faoita so le fuefu. Ai le fauinga kako I se aulo po se rio po se kaimangi me whapinga. But I understand now ona a whapea ole palapala if you put a seed in there and nofo whasusu ai te mi uma e ola so o le poto o le atua le na whau i tātou a mai le upo le atua a talia e tātou Iesu Keriso a vea matatou le ima whaola mantua le atua e ola e le ngata fo I le olona upu so a whapela e talia o Iesu Keriso a vea maua le ima whaola e tupu ale upula because the word of God is a seed, right? So the more you feed yourself, the more you read the word of God, the more you seek Him, the more you pray, the more you fast. When you set aside time for Him, ole ola foina ole o fruitsia talanoia na ni Pea tele, o le tele fo ila o le upo e te tuuine te toni e te oi, e fua mai fo I fua mana, ia. Ia, ai mawhawhaula le tu whaaleanga, a whaale tino, a whapeala e le te ola le ola mo le ali'i, a le te ola mo le lalolangi. So whatever you put in, those are the fruits you're going to bear. And sometimes, if I think back about our life before we
surrender everything to God, no wonder why we were in such a mess because of the things we were feeding ourselves. Not only a lot of negative things. So I feel my foot la for in negative ya for. So if I could tell you le upu wana ni fa malo si ya la ni tangata o ma fa fa wa la wio langa fa le anga maleli ya o le tele alo sa ili o le tele fo ya lo su e ile atua e maua foi oe ia. E le ngata lea, o le tele foi ia o lo, when you seek the word of God, the more you know. E fua ia te foi lea tua ia te oe, ia mea ia o le alofa, o le oli, o le file mu, o le ono sai. E whaktai la o lea tua i lana alofa, a o mawhawhawa atu i le alofa o lea tua ia te tātou. Ina ua pa uia atamu anga sala uma ia le o tatou vai le lofa le atua ia ti oe mao le ana awina mai alo na alo to tasi mo tatou o te fia fasola le tusi lea o le Romans chapter 5 verse 8 for my God demonstrate his love for us. Verse 8 says, but God demonstrated his own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. So, lelo fole tua na maliu mo tato la tato nga sala e lelo fala lea e le faali me le tua e te tau fa ia te tato na tato alo lo fatua no matter what we go through in life, te uso po se tuangane, po se wafo o lua mal to ainga ia mau ale alofa. Ia e teimi tato disagree I isi mea o leo langa nei, but awane I avea mea nama mea e tele alofa ai, pe te ita I lo uso po lo tuangane po sisi lava po so wolf o ia po sisi tutono o le lotu. O le ita wha moi ia iai foi le meita ia wape ana toe fix it toe whaamangalo toe alofa pe o whaataita ingalinga whaataita I le atua awina mailo nā tali I to tasi mo oe maa le alofa la nao le atua le mua I tā ua lea le o le whaavau through Jesus Alian la so whaapopoi I le alofa. I mean, that's what I think le tingna na launga mai le upu wa le nei aso. Yeah. Yeah, o le alofa. Yeah. E te le aia me whaamatala I le alofa. Ia le alofa ia le whai mai le atua. Ia. O le alofa I tangata. Ia alofa pe o le alofa na alofa Yesu ia te oema. A whai tātou te Samavali mo Yesu. E te tahu ila ona tātou alolofa pe o le alofa o Yesu I tangata. O ila tangata I. Oema. Ere I whapea mai fo Yesu. Ere I whai ngō fo Yesu pe whai longa Yesu tangata e alofa Yesu. Yeah. O le alofa Yesu whapea mai. E alofa I so o te tangata. Sala. E ri whapea mai Yesu e alofa I tangata whaolainga. Po tangata ro'o ola pea I le angasala. Pe alofa I tangata mātiwa, pe alofa I tangata milionea, po oaia. Le ai. O le alofa o Yesu ia te oema o te tusa. I le whailonga ina le alofa o Yesu. Ia ona o le tātou te tala noa I fua o le anganga. E le tātou te rei whaamatala a tili le fua o le anganga. E ke role mea mo I alia. Saunua. E ia ka ngaka tangata o le au na I le atua.
Ere o maua Le lufa. ere o maua le fu o le anganga. Yeah. Oh, Yeah. What, you know why? why? Because LA, it's still about self. You Mm-hmm. know, LA crucifying a lato. Mm. You know, you got to crucify self in order for you to bear those fruits. Yeah. Because it's no longer about, you know, afe lo afape wa afe lo wola mole ali'i. Ele fape ave oinga some part of you, meaning on Sunday, okay, I'm gonna give my heart to Jesus. Mm-hmm. It doesn't work like that. Mm-hmm. Ele mafai oina fua maini fua only for one day. Mm. You know, it's it's a daily thing. You have to live every day like that. You have to live, die to self. It's not about you. Ele toyo mea te manaoi a o mea e manaoi le tua. So lo la oi mo le tua, but not for your want, not for what you desire, like the desires of your flesh. Mele manaoi lo flesh o lai fa mai fo le amatanga ye desires nga. So afapele oti oi, if you don't die to self, you will live for yourself. In other words. Longo winga la, wa le fai mai. Yo winga la, o le fai mai. A fai oi e ora mo ke viso. Mauti, mana tua mai. O ke viso, o le anganga. Yeah. O fua uma le anganga. O fua uma o le anganga. Lenga wha ahali Yesu ke viso. Yeah. So o longo winga la, ta tautanga ta ke visian. In order for you to have the fruit of the Spirit, you have to sacrifice self. Longo winga. E te tau ona e whaasatauina mea o le tino. Ma ona tu ina nau, ma ona manau. Yeah. Amen. Amen. O ana mea moia. E tō tele au tātou tangata ke visiana. E upo ia. So I'm talking about individual. Like individual kaka lo ko keli Focus. Ka kokas. Oh yeah. We That's go. like you're Yeah. individually. E apo. E whaingani. E rea o nganga kako au ngai rea kua. E rea o ngā fo i le kako ka lai inga o lea fionga lea tua. Pe awhai. O le tātou te fia fia. Ai le ngata o le tātou fia fia. O le tātou te whaia pēr mea tu ina nau o le tino. Amen. E te tau ia tātou o na whaasa tau o le tino. Ma ona mana. Ma ona tu ina nau. A whai ua tātou ora i le anganga. Ia tātou sa wawali fo i le anganga. Whai i poe lufu limu. Yeah. So, in order for us to have the fruit of the Spirit, o te tau o na whaasa tau mea o le tino, o mana o le tino, ma o tuina nau o le tino. Na waai la ia, i le fua mai o le anganga, o fua o le anganga ia te oe, ma lou o langa. Amen. O le alofa, o le oli, o le file mu, o le ona sahi, o le mata alofa, o le anga le lei, o le wha mahoni, o le anga malu, ia ma le a miu mama. E le wha tu la fonoina, mea papena. E alofa. E te tau ona e alofa, i au tua oi, o uso, o tu whawhine, o ta mā, o tina. Yeah. Aua ne i wha i longa tangata lo alofa. Amen. Amen. A e alofa so seisi.
Yeah. Amen. Pe ono fai atu. O le alofa o Yesu. Na sau Yesu i le lalo langi nei. Ona o oe maa o le tangata ngasala. Yeah. Thank you, Jesus. Amen. Yeah. Na wha sa tau ina Yesu i le sa tauro. Ona o oe maa o le tangata ngasala. Yeah. Amen. O le alofa le na Yesu. So e te tau fo ila ia te oe maa. O ha mea tangata e whai mai ia te oe. O a mea ti ngā o uso e whai atu ia te oe. O a hoi mea ti ngā o wōpo o aila Yeah. e whai mai ia te oe. Aua ne e tau masui. Amen. Mm-hmm. O le alofa. Ia e alofa. Ia e tau masui e tuai i le alofa. Amen. E teilo. O le ora mō le atua. Ma le au auna i le atua. I le whai ngō fie. Amen. Amen. Le mea lena. A e sau e te au auna i le atua. A e sau e whaile fina ngalo le atua. Awa ne i whai e lunga o lau manosi. Awa ne e whai e lunga o lau poto. Awa lava ne e whai e lunga o sau mana malama. Awa a o na sau le fili. E le petia oi. Ia, e te pau. E wā vea ona e pau. A e wha tua i le atua. Ma le wha maon. Ma le toa o loulotu. Le ai lava se mea e te malu e lue. Mm-hmm. O lea, alofa i so o se tangata. Aua ne e alofa atu na o ni tangata e alofa mai i a te oe. Aua ne e alofa na o tangata nga e alofa mai i a te oe. Aua po ina e fi alofa atu tangata na e fi pai mai me le le i a te oe. Yeah. E tu sa pe o a mea ti ngā tangata e whai mai a te oe. Alofa pe i ai. Forgive. Te roe. Ko tele a tatu whai tau mea tuspa ia. Tala tuspa ia mai le whai ngai ngakua. Tau al whai ngafo. Ko kele i o me se sea kangaka. Kele i o mai al whai ngai ngakua. Tele o tangata e whati ngā i le atua. Whaalonga kā i le atua. Hiu ana awina mai e le atua lo nā tali i e pele i a tia. Sole e whaalonga kā sole kangaka sole. O le alofa le nā o le atua i a te i tātou. O le alofa le nā o le atua i a te oe ma. Teilo, na wha liu, ne whai mai le tusi, na wha liu tino ina le alofa o le atua. Yeah. O aile, o lo nā alo i pele e tō tasi. Tu ina mai e le atua lo nā alo i pele e tō tasi. E ma liu lunga le sātau. Ina ora oe, ma sao au. Yeah. Mai le limo le ti apolo mo na fili. Amen. Amen. He mai le Ioane tolu sul maleono. A wau wha a pea lava o nā lufa mai o le atua i le lalo langi. We vai. E iua i ngā whai ngā kahau kako a mi o makako le usika i le akua. A le whai mai, a wā ua wha a pea lava o nā lufa mai o le atua i le lalo langi. Ua au mai ailo nā li e tō tasi. Ina ia le whano se tasi e whātua tua ia te ia. A ia maua e ia le ola e whāwawa. Amen. Thank you, Jesus. Ole fesi. Can we do this? Do you have that love? Do I have that love? Tātou tangata kiusian.
Tātou tangata Kirisiano, aua ne I o tātou tusi lima. Aua ne I o tātou whatua na I o tātou ainga. O loo, iahi pe I le laro langi mo na tuina nau. O lau ngā luenga, ma lau ngā luenga, a whai o ia te oe le alofa lea, le fua lea one of the fruit of the spirit, o le alofa. A e alofa ia I lo ainga. Instead of pointing your finger, preach the word of Jesus to them. Let them know about Jesus. Amen. Instead of murmuring, instead of murmuring your family that is still out there in the world or your friend, preach them the word of Jesus. Yeah. Let them know about Jesus. Amen. Sometimes I feel like I'm selfish. O leo wa bea o matangata wha o lainga. O leo ua o maua le manuia mai le tua. O whafo wina e le tua lo wola. Wa ave lo wola mo le tua. O wha manuia fo I le tua I a te au malo o langa malo a inga. A le o te waaiat. E iei tangata o a inga. O lo hola pe leo langa sa o iei mo mua. Le ngata I lo a inga. O uo. Le ngata uo o e o te masangi ai. And I'm not doing anything about it. We are selfish. Amen. E le teitei e maua le manuia lea. Ua e talia Iesu e avea mau whaola. Ona o le tala inga. Se tangata na tala ina atu ia te oe Iesu ke riso. Pe enga e alu fo I se lotu e whaalongo le upo le li. E maua le whaunga le li. O suia e lo lotu. A lela e te nofono. E te taula ia te oe maa. O na maua le alofa lea. E te alofa I tangata o lou ahinga. E te alofa I au o. E te alofa I so se tasi. Ia aua ne I o I le paafi le mea o loo iai le. Le mea e halu e le sakangi mo na wanga au. You don't want your family to go there. Even yourself, you don't want to go there. So we need to preach the word of God so they can know, so they can have the spirit of Jesus and accept Jesus as their Savior and turn their life around to come to serve God and give their life to God. Yeah. So e te taula o na tātou tupa atu I tangata le manuia ma le leo Iesu ma wha manuianga le atua I a te oe malogolanga I tangata o loo I leilo roa pe I leo ranga o loo fia pe I tui na nau o le tino mama na o le tino Amen. We have to spread the spirit, the fruit of the spirit that you have to people out there that needs help, that need to know Jesus. Don't keep it to yourself. That's not what Jesus wants. You got to spread the word. Amen. Amen. We don't need to come ilungo te penga whai langi ma whai nonsense. No. Wai. O le fua o le alofa. E le whetei ngai. Amen. O fua o le anganga e le whetei ngai uso mauso. O upo fo e le li e le whetei ngai. E le misa hai. Amen. O le taimin nei. Please. Tu I tua lau malamalama. Tia I tua lau poto.
tia I tua mea wa eilo. Whaalangolango le anganga pa ia o le atua. Ina ia aluatu lo na upu, le tala ingo le suapa o Yesu ke riso lea. E mo o mia ona I loa e tatou a inga ma tangata o lo o iai pe le lalang. Amen. Amen. Whemai, aua ne I whaatanga a rofa. Ia ino I le leanga, ia pipi I le lei. So e te tau ona tatou ino I le leanga. So a e ino la le leanga. A e vai atu la I lo a inga o la whai pe mea lea. Mea le tuina nau, kusa o mea leanga. O le mea langa o le alofa le ia te o e te alo e whai. E whai loa ai Yesu. E whai loa I fua o le anganga. O le atua o le anganga. Na au whaaliu tino ina e le atua lo na alofa sau le lalo langi nei. E maliu lunga e sa tawa ona o oe le tangata ang sala maa u le tangata ang sala. Le ala ufa manuia le atua ia te oe wa e maua le alofa le atua. A Yesu ke viso. E te tau fo ila ia te oe ona e alu e sefe mai au a inga o wo ma e masangi ia te oe. Kei loa. A ia te oe le alofa. E te le o ia te oe se fefe I lo loto. E o ia te oe le toa. O am pupo ngā e o mai ia te oe se koa loko. Wa ma whangaro, wa mausa lilo au aunga I le tua. E le eise me e whapena ona mawhai ona malu e lue e lau au aunga I le tua. So le o a inga o o e masangi ia te au. Wa o whai atu whai mai le atua I le nea fiafi. Wha sa tau o lau tino, me o le tino o tuina nau o le tino, o mana o le tino a sau e ave lo ola ia Yesu ke viso. O Yesu ke viso e te sao ai le ola e whaapapau. There's no other way to go in heaven. Accept Jesus as your Savior and be your King and serve Him with all your heart. Amen. Amen. O mea o tuina nau o le tino e anu alu uma. Pei o no whai atu, I was there. I was there. Everybody know me, I was there. But there was nothing make me happier. There was nothing make me satisfied. Nothing. Nothing in this world will make me satisfied. Just for one day or two. And then after that, that's it. But if you come accept Jesus and serve Jesus, ke le mawhaia e nga e mo wale oli lea. Mai lava so se mea lava I le nei larolangi. E wha tusa I le oli lea I le taimi e te talia Yesu e avea mo wali I mo whaola. Ma avea oe o le atali ma le awhawhine o le atua. Amen. Amen. Yeah, Amen. You know, just to pick up mele talanoale tamala inga. Ile o fruity ole anganga. E te loa fruto le anganga pefa pe ai ola ile afionga le ali. E fua mai fua ia. O le lao taimi, the best o le tele o taimi, pau lava le Yesu o lai loa e lo ainga, po lo wo, po so co-worker, o neighbors, o oe. Awa pia o nete e te whamai te whaalaina, o e ola i le awhionga le alii. Ia fua mai la fua ia. E le whapea la e whamai o le Kerisiano, I'm a follower of Christ. But yet e lingi fruity a lai fua mai. Meaning e le se alofa, e le se oli, e le se ono sai. O mea la ia, pila le ono sai e kelenga,
Ma testa I kākou e maisi ala pea o I ngā luenga I le ngata fo I lea tato whānau at times o le ono sai but o le wha mai le upo le ali o fua o mai o le nganga so ia tatou la ia tangata whaola inga ia tatou be mindful when we are around our family. You know, if you live a life that is holy and acceptable and pleasing to God, if you surrender your life to God, these are the fruits that you're going to automatically bear or produce. You know, these fruits. Ele whapodinga. E te ola whapea. E maua e ole lofa. E maua e ole oli file he mu. No matter what, you know. Amen. Sorry, malingi ono mata. Ono te whakataile atua. I lana lofa ia haua. I leo langa na iai aile I sau e awi leo langa mole li. Amen. Na ola mole lalo langi. Na uka sa awa e le I se alofa I lau loto. Na maua ia uli mea na ole ita wha moi moi. Ita whinga le a kuaka o sanga le ika. Pai o te whakataile atua, o na ua tue awe leo langa male ola mo ia. You know, pea na whai atu mua. When you die to self, e te tuua loa mea manao ai lo loto, ai manao ai mea manao ai whaafia ai le atua. O ngā la e suia ai le atua, oi, e sui me oi te tonu, e toi mau hai oi le lofa na. Sorry. Ia le tua. E toi mau hai oi le lofa na, e te lofa atu ai. I sēna e ita ai, E toi atu fo le atua ia te oi le lofa, e te mangalo ai. O te whakataile le atua. Amen. I le whaatusa tusanga lea, le na whamai le atua. I lona lofa ia te tātou lena awina mai Yesu Keriso. O le mea lana, malingi alo mata talu ai. O ai lava tātou alofa mai ta maa awina mai lona li ito tasi. Ia avea la tātou, o le point le tau whaailoa atu. Avea tātou ma whaataita inga. Avea tātou whaataita inga I to tono tātou a inga. I le wao tātou ma tātou whanau. Because sometimes, e oa tātou le lotu, e ngalo tātou whanau. Le ngata ko I tātou whanau, au tātou usto, wao tātou ma tātou usto, wao tātou ma tātou tuha oi, po ai lava Ia maua e tātou le alofa na pe o le alofa le atua. Mea na o te whamalosia I le nei tu lafi afi, a vea tātou ma whaateta inga. A wapea e ola tātou I le fruits o le ngangapa ia, o fua o mai ia. You know, e te alofa ai, e maua foi ole oli. No matter what comes your way, you know, no matter what you're going through in your family, whatever it may be, you will always find peace. You will find joy. E maua foi ole lianga malu. Kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. Evi ia ule atua I lona wamaoni, malona whaolatanga, you know, o mawhai ma ona, o mai I luma ni tapinga whailang. E whaasoa atua ia oe le uso mani tonga ni po ai lawa. O lo mata mai le alofa le atua.
Ia vea tātou te tainga lea, not just on Sunday, but this is every day. Not just when we're in front of people, but this is your daily life behind closed doors. Ia te tuta lo wola whaaleanganga I luma tangata. Ma lo wola whaaleanganga I te tono lo ainga. Ia. Sina whaapopona lia. Sorry. Amen. Ele tua. Mana ele munu maua tina. Ina te I mai tau mai maua. Te ai e o ho I whakita uli I a maua. Tuso o le upu ale toi tantu te tale noa. E a ngafo I a I maua. E whaamalo sia e fo o I o maua lotu. E whakitai e fo I la I nea sa I le uso fo I sa polon au auna fo I. Le uso ya Titus. I le upu le atua. Ma lo ale su e ma lo le finau I mele lei. E wai e te le se whaamanatu I le nei aso I le upu le atua. Le ua tātou tātala noa. Ma whaalawa I tele ina I maua I fo I se whaamanuianga. Mo o tau o a inga. O le tātou kalama. Ere ai e o fo I pōpō ngā ia I maua. Amen. Ai e le mawhai ai ona maua whaavai ai. E te me o mai pōpō ngā ia I maua. E le o tue whaalangora me momo, o le mesa ia. Tele a te me o mai pōpō ngā, we always fight. We always stress out about it. But ina ua suia I le atua maolanga ma toe masu e pe I le atua, I lona fina ngalo, o I lona upu. Ma te talo I le atua. Ma tuu mana onga I le atua. O le nana mai loa iloa, le ai o le temi a toa le na tu. Tusa o le whai le malosi, like I said. Aua ne I whai o lo, au na I le atua. Aua ne I whai a mea uma I lo malosi. Au hoi ne I whai na le, au hoi ne e tam whai se mea I le poto na I a te oi. No. O le poto. Ma tatou malosi. Ma tatou malamalama. E alu ngata. E alu uma. A o lo whaatua I le atua e wheso sangi mei ia te oi. E whaapapau. God will always there. God will help you. Ko sa pes kama I mea. Awange e whaalangolango I lo malosi. Was kama I mea anga e ke whaki ai. E tu ina umatu mawhatianga o whaasosonga o pōpuanga, whatever come to your life. Ave I le atua. La fua I le atua. You know, every time me and my wife, we have problems. My wife always go talk to her best friend, tell her best friend everything that happened between me and her. Ana was we a lol maulang, no whai lol matuai. Te se tanga ke ave I problems. Ave I le atua. Awane e alu ave ni o problem when you whapita auli I se tangata. Ave I le atua. Amen. Olea, o ahoi popo ngā he o mai tatou wōlanga. Awane o tatou popoli. Have peace in your heart. O le atua le tatou te au nai. O le atua na whaia le lalo langi. Ma le lalo langi, ma me tumu ai. So Fesili, why are we stressed about it? A le iai le tangata. O le iai le atua tatou te au nai. O le atua o tatou tama. E ame ei o tatou puponga. E whesostoani mai ei le atua. Ia maua e oe maa u le file mu. I know it is not easy. E re whaingo fie. But e au auna I le atua malo whaatua. No matter what comes through your life, no matter how hard life is, have peace in your heart. File mu pero loto.
E whai mai le Filipi e wha ipo ona whai mai. Aua nei popole o tau I se mea e tasi. A ia wha ilo atu o tau manao I mea uma lava I le atua. I le tatalo, ma le whaatonga, a toa ma le whaapetai. A le whai mai I Filipi, ne tuspai. So o fua le alofa, e te tau o na ta, o le fua o le anganga pa ia. Wai te oe lo le anganga o le atu. Wai te oe fo I fua o le anganga. Wai, a fo e ono le ua uma ona e whaasata o ina, tu ina nau o le tino. Ma na o le tino. A le ua e ola I le anganga. Ona ua abea oe, ma le atali o le atua ma whapini o le atu. Tuse e te tauna na maua ia te oe le lofa. E te tauna e oli oli. E te tau ona e whire mu. E ono sai. E mata lofa. E anga le lei atu I tangata. O le wha maoni. Ma e hanga malu ke loa. E iloa e tangata lalo langi oe le te li o le atua. I fua ia. I fua ia le o langa. I fua ia le anganga. Amen. E te iloa awa ai tangata I le susulu mai o le malama lama ma le mamalu o le atua I lo langa. E to tele anganga o le whaato singa mai ia te oe. There's gonna be a lot of people want to come and if ye Lord, how you accept Jesus. E keilo. O lo wha mahoni I le atua. Ma I loa ele mamalu ma fua o le anganga pa I o le atua I lo olanga. O le mananga o le atua. E te tau le alu ai o isi e whaato sina mai o lato anganga I a te oe. The life that you live. Amen. Amen. O le sisulu atu o le malama o le atua I lo olanga I na I tangata o lo I pongsa. E fia e o mai I te tono le malama. So whatever you're doing for God, keep doing it. Don't question God. Whaia ma le wha maoni. Aua ne I whaia whaaforinga ina I whaapeva ai mai tangata. No. All you do, just focus to God. Serve Him with all your heart, with your faith, and God will do the rest. Olea, o susulu mai o lona malama lona mamalu, I lunga o lo langa. E whaato sina mai eilo a inga. E whaato sina mai eilo wo. E o mai e ave o lato wola I le tua. But at the same time, whaila o ngā ruenga. Tā la I le upu o Yesu. Tā la I le lei o Yesu ke wiso I tangata. Pa ai loa atu I tangata. O le atua alofa. Amen. Na maliu Yesu I lunga o sa taura o na o oe le tangata ang sala. Ma hau le tangata ang sala. Amen. So ye tātou oli. Ye tātou fifi le mu. Ma ye tātou on sai. O ame o le oranga e o mai on sai. Amen. Ma ia moa e oe le mata alofa I tangata. Aua nei whaai longa ina. Ia e mata alofa I e anga le lei. Ma ia e wha maoni foi. Ia e wha maoni. Ma ia e hanga malu. Humble yourself. Aua foi nei a vea wha manuianga le atua. Wa e maua ma mea e te manatu wha maurungai. Amen. E te manatu wha maurunga loi wha manuianga tu ina atu le atua ia te oe. E toi wa ese uma mai ele tua wha manianga mai a te oi. Humble your heart. O a wha manianga le tua wa watu ia te oi.
open your hands to people. Te tala o whaamanianga ina ia manuia atu ai manisi tangata. O lea, o le tala i atu o le upu, a le atua i loto mawhina ngalo. O o lo o mo o mia na whaalongo i le upu o le atua ma talia Yesu ke viso. O whaamanianga na. It's not about whaamanianga o le tino. No. Whaamanianga o le anganga. O le whaamanianga le atua i ati oi i lo wolanga. E te taula i ati oi ona e alu i tala i atu. Te tala atu o whaamanianga i tangata ina ia whapena o na whaato singa mai o lātou loto, mo o lātou anganga, mai ia lātou sala mō, mau mai ave o lātou wola mo Yesu ke viso. Yeah. Amen. Amen. A whai e tātou te ola mo ke viso. Longo wingo o tātou tau wele ia tātou, ona tātou savavali fo i la i le anganga. Because o Yesu ke viso le anganga. O ia ke viso o whaasata roina e i lātou le tino ma le maona manao, maona tuina nau. A whai fo i ua tātou ola i le anganga, ia tātou savavali fo i le anganga. Wa i le anganga le, Yesu ke viso. Amen. So ia tātou a mio mama. Tātou wha maun. So whatever we do, whaia mare wha maun. A o nei a mea uma, o le alofa a le mea taulia. Ia maua e oe le alofa. Pe i o le alofa o Yesu ia te oe ma. Amen. Amen. So te whawhetai i le atua, i le upu, i le nei, asa o whamanuia ai fo i, ma ua ele ngate le ua ma o mai e. E tāra i atu, le anga le lei o le atua. Ia ma le alofa o le atua, ma lana whamanianga i lona upu, sa la ngaina i le uso, po le uso au auna. Ia taire se le nei tae au le mato sauninga. Ua toi whamanatu ai, ma toi whaatili ai ona, toi wha le leilo mātou savadinga, mō le atua. Ia ere ngata fo ila ia i mā ua. Ma le nei pokalam. O ia te oe fo i, o loo e mai mō mai le nei e fia. Amen. Yeah. Amen. Ia tātou moua fua o le anganga. Ia wa aia le fua o le anganga i lo wōlanga. Amen. Wha marosi atu i au a inga. Au e te whewhi. Au a fo i e te popole i tala tangata e whai mai a te oe. Amen. Ka lai pele le lei o Yesu. Ka upe i tangata. Le nea fiafi. All my friends and my families are watching this book. Ele lei le atua. Yes. Jesus is so good. Yes. Jesus was always there for you. Jesus died on the cross because of you and me. Why? Because he loves you and me. He wants us to be in heaven. Amen. Amen. Awane a vea meo le nei lau langi mawhai ma meo o whato singa tuailo loto. No. O mea le lau langi e ngākai le lau langi nei. Ai ke loa. Ere E mu uma mea le nei lau langi. Ere aise me e whaavau. E te oe fo i ele, i le fuefu. A o meo le anganga. Ma le ola e whaavau. E whaavau lava. So, ma whawhau oi, o where me te whimanao. O lo walu e talia Yesu e avea mo wali mo whaola. E te sawa i le ola lea e whaavau. Ma e te whaatasi i le, ma Yesu, ma le atua maona a ngeru i lo e le ola e whaavau. Pe e te manao i le mea e iai le whaitangi a we, ma le lili o vau nifo e whaavau lau.
e le ai lava se ngā taanga. E whaabavau, e whaabavau, e whaabavau, e whaabavau, e whaabavau, e whaabavau pēr. Le mea e te hiu ai le mea loo i ai le lili wao nifo. O le se oli lea. O le nā e hiu ai le olanga, po o le ola po le anganga o le tangata. E fia i mea o le laro langi, ma tu i na nau, ma mana onga o le laro langi, ma mea o le tino. A whai e te ola pēr i le angasala. A whai pēr e te amu mai, ma e whaale ango mai le upo le atua. Ma le tāna i atu le awhionga pa ia o le atua. Ma le tāna i atu le leio Jesu ke viso. A whai pēr e te fōringa, e te talinga tuli mai. Ia, te whaailoa atu i a te oe le awhi nei. Ma lo uloto e tumu i le toa. O loo langa e te hiu i le mea o loo iai le lili, wao nifo. Do you want to go there, hon? No. I don't. Keilo, o le whai ngō fie ia, ngō roka lia o Jesu, a vea mo wali i mo whaaola, ma e au auna i a Jesu ke riso, ma e tū mau pēr i a Jesu ke riso. E te mo aile o lai whaapapau. Amen. E te whi hol, e whi manga o, kero, e manga o lo wanganga e alu le me i aile ola. E whaapapau. No pain, no crying, no stress, No sickness, no sickness, no sorrow. no sorrow. All you do is just praise the Lord and raise up your hand and enjoy the beautiful of heaven. A olo le fia la le ke le manga o ki whaalongo le upo le tua matalia. Yesu ke viso. Ia. Rongo winga e a whai whango lo ola i te mine a nai te fia pe mea lalang. Ma mea ti apo. Ai ave ngei a oe, e te maliu ngei a le te mine. O te whaasirisila atu i a te oe. E whai o le whita misi o tangata i a te oe wo e alua. Ia e te altu whaasoro ako. E whaababau le me bela le mea o le ao o ilo wanganga. Au hongi ngalo ia oe. A e maliu. You still have your 5, lape kaungan. 5 cents. You still gonna have your 5 cents. You feel everything. Lau kala sa ka le whai ako. Nga sa utus pa ia. O le ala whai loho ki au e le whiawhingi. Ai kangas kuku se hafi ako si kama ia kusi ako eloli. You feel the pain. But that's nothing compared le mea la akupu ia ke oe. Pe a whai e kala ia kupea le anga le lei ma le alofa o le atua ma le alofa o Yesu. Ai te wha atalinga tulia. A miro wola le teimi nei. A whanolo soifua le teimi ale nei. Yeah. You will feel the pain of fire. E te whaalongo ina e toa umau whaalongonga. 5 cents, you feel everything. So the first thing, do you want to go through that route? Amen? Do you still want to enjoy your life and have parties and whatever in this world? You still want to do that? Right. Sili aolo, whapewa i le lalo langi nei. E sili fo i al no nofo lava o i le whai. Instead of going and enjoy life and have fun and do whatever. Alai te nofo le whale, alai ke ola mo le tu. Ke lolo ngofo maro il meanga i whale. E ke alu lo le whaapapau. E ke reke ngofo. You have joys forever.
e ke oso, e ke fia, happy, joy forever. E siri aku le ngā. E siri aku rau whaapewa i le lalolangi nei auro e talia Yesu. Ma e whaia whina ngalo Yesu, ai te iloa, e te o i leo lai whawawau. E siri atu no la o oe lea. E te fia i mea le lalolangi, ma whaia tu i ngā ngau o le lalolangi. Ai umatu le nei o langa e te alu lea. Wei kalo whai. I'm sorry. You know I was there. But there's the reason why I changed my life. There's a reason why I gave my life to the Lord. Because I want to have Jesus in my heart. I want my family to go to heaven. I don't want to take my family to where the Satan is supposed to go. No, I don't. Manisimia, waka fiwo I whai mea langi rea masaka me mawai. E alu me nge langi e fiu. Ke fiu ai. O le mea ngā o whakairia. Waka sau e awela kaula I reri. Toli, wa ufaki mea langi lau kala sawa. Lau kala sawa, wa ufaki. Wa ufiu e whai e re ei asaka me mawai. Nothing. I still didn't have that joy that I want. Everything that I went through, email le lalolangi o whiwhia, o ka ngā o mana o mesa o mana o ai. Ngā o maua ingo. E re o mea ai umo. To search for another one. I have to keep up to make myself happy. Amen. Ngānua o whiu e whai. Nothing. Aina I o toi sau, toi te talo I le tua, ma avero ola I le tua, ma toi whafo wina I le tua lo olang. I don't have to make myself happy no more. Why? Because God is doing that for me. Amen. O me le laulang, e te aru e su e me te tauna e fia ai. E te aru e wha fia lo ola in order for you to make yourself happy. O lea, o lo waru I paki, o lo waru mele ke ingu, o lo waru enjoy, o e vanga mo friend, all that. Just to make you happy. Just to go to have fun. Like you know, e aru uma. And then you have to search again. You have to make another plan again. But alo sau e avero wala ia Yesu Keriso. You don't have to do that. E tu pupere oli lo loto every single day of your life. Go start picking over the fale. Your life still have joys in your heart. You don't have to go to the party to make you happy. No. God already put joys in my heart. O le leina o lo sau e avero ola matalia Yesu e avea mawali. Amen. Vi ia le tua. Amen. Ia le anga le lei o le tua ina ia whapena. O na atu lona upu le nea fiafi. I lo roto o malofi na ngalu. O le taimi nei. O le taimi wa tatau o na o tatou mai. E avero ola I a Yesu Keriso. Pa o ngā ina oe le tua I lona whi au malona ngā wenga. Come to Jesus. Sau ia Yesu. It's not hard. O le Yesu o lo whaatalitali atu mo oe. Yeah, He's knocking at the door of your heart. Yes. O lo whaatalitali Yesu ia te oe. Yeah. E keilo. Tell it, I know. Ele mana o Yesu. E whano tato wola I le pafi. God don't want that. Ona ua tuu mai ele atua I ate o e lau whiwhiri ngai whai. O le ala nā.
O le alofa o le atua ia te oe. O le nau nau atu ai. Ina i o mai ave o tatou ola i le atua. Pe o no whai atu. There is two things is waiting for us after this life. Heaven and hell is waiting for us after this life. I'm telling you right now. So if you want to go to heaven, accept Jesus and follow Jesus. Mm-hmm. And if you still don't want to do that, so that means you accept Satan as your God. And where are you going to end? Hell. Because that's where Satan's going. O sa kangi e alu le paafi. E sungu inga ron tino. E whaababau, e whaababau, e whaababau, e whaababau lava. So Leo, please, te via Yesu, te tala ro whaalongo, te tala ro loto i le tua. Open your heart to God. Let God come to your heart. Amen. Amen. O le vi ingai whafo i le tua. God bless you tonight. Whamanuia le tua i a te oi le nei fia. Whamanuia le tua i a te oi lo whaalongolongo i le upo le tua. Whamanuia le tua i a te oi i lo te lia ina o le upo le tua. Whamanuia le tua i a te oi ma lo a inga. O a foi whapita uli wa isa valia. Te talo i le tua ina ia whape naona i eilo na mana. Ina ia wha ma whana i a te oi. Yeah. O a foi whapita uli tu o meo le tino, o mai, o a lava me o mai a te oi, o Yesu o le tali o mea uma. Te talo i le atua, anga poni mo le atua. Ave o whapita uli i le atua. Te lia Yesu ke viso e avea mo alii mo whaola. Ua lata le afio mai o Yesu ke viso. O le whamanuia le atua i a te o tau le nea piapi. God bless you all. Pray for you, you pray for me. In the name of Jesus, amen. 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 Yeah, I just want to add on to what Bauer was saying. As we prepare for another week, yeah, welele le uso po te tuangane po te tamafa po se tina mata mata mele nei afi afi. Tato uma, we all face, this thing called life. We all go through different trials and tribulations throughout the week. If I sang ia tato so songa wa whaingatao le ni o langa a le e whaafaingo fie le tato tavalinga pea a whaapea e whaamomoe tato Yesu Kiriso. Ata lia o Yesu Kiriso te tono lo loto malo loto atua, not just partial part of you, not just one day. I'm talking about daily. You give your life talia o Yesu e vea mo li imo faola. Ma e ola I le ola lea. No matter what you go through, e moe oi fruitsi o le nam tau pasoai le nea fiaf le moa kalatia I lima lua lua I le lua ono a pe se taimi whaitau ai. E whawhanga I fo ilo anganga whale anganga. E whesosoani e fo ia te oilo savalinga. Awa, e mai loa e le whaingofi e le savalinga le tato savali ai. Awa, o le nofo tato I nei le lalolangi nei e angasala, But o lo whaatalitali mai le tato permanent home I le langi through Jesus Christ. So I le nei vai aso ai sa oni atu fe au mga luenga le ngata po I lea onga whatever it may be, pe no fo le fale tausi a inga po whanau, whaamomoa le atua, have a relationship with him, be mindful that the Holy Spirit is with you at all time. Mm-hmm. And I'm speaking to myself too, a lot of times we treat the Holy Spirit, only when we need him.
But you got to understand, He's with you all the time. So before I used to call my husband my best friend. No, not anymore. My best friend is the Holy Spirit because He's there with me at all time. So, before we end it tonight, I just want to encourage you, le mata mata mai. Yeah, be mindful that the Holy Spirit is with you at all time. Ayola, feed yourself daily, just like we need water and food to be able to mole malosi le tato tino. If I pay enough for le tato hanga, if I pay like starve low hanga from Monday to Saturday. Okay, okula sa sakwa. Aya. One day that's not enough. You need it every day. Your spirit need it every day. So I just want to leave that with all of you today. Famanuele to fatasi meline if ya fi fatai fo yali fava no lo taimi it's a kiliki mai ma fa alongo mai le upule fa asoa to ewa na fa manui ai ma oile ne yaso Toi whaamanatu mai ai, fruits of the spirit, mea ia taun tato wola, ma ia fua mai ai tato wola whaleanganga, pēr whai tato te sa wali leanganga, po we walk by the spirit. Ia whaamanuia lea tua, ia te o tō uma, whi aunga luinga le neva yaso, tato toi wheloa ai fwoi le lasa sa, pēr lia tuai, i le sofa Yesu. Yeah, amen. Yeah, be ia le tua. Yeah, tatonu ia o le tatou whaamalosi nā i le nea fiafi. Yeah, whakatai atu i o tatou wāhinga. O wō, ia, ane ngate lea o le au me tatou au me mai. Ia, man paanga masangi o tatou po kalama. Whaamanuia tele le tua ia te o tau i le neiva yaso. Ia, whapena ona a vea le upo o tatou whaasoa i le nea fiafi. Ia ma whaamarosi ia te o i le nei fiafi i le nei wa yaso. Ia wā po i whia ngai ma whi au mga ruenga o le nei wa yaso i le ngata i lea ia o tātou ta māma o tātou tina o lo o i whaia le whaiwa o le tāpua i a inga ia. Ia vele nei upo o tātou whaasoa i le nei fiafi e whai ma whaamarosi anga ma whai ma whala i au. Ia ele amatanga ho ine o le neiva yaso. Ia e whapitoa whakatai ia i le uso ia Tailis o i lese. Uso ma lo sa i vivi mo le tua. Ma lo le ngalue whamaoni le tua. Ia o le vi inga whaapo i le tua. Whamanuia le tua ia te o i le uso. Ia marfa le tua. Ia awa po i le neiva yaso. Thank you brother for the word of God today. It was blessing for us to receive the word and God is good. Le tua e le tua. Yeah. Tatonu ia o tātou por kalama le nā. Whamanui atu le tua i tātou a inga uma. O me masangi whaamole mole. Awane i ngalo le tātou YouTube channel whaamole mole. Ia share le tātou YouTube channel i lungo le Facebook o le YouTube channel. Yeah, is under Jesus is the answer. Pe kanga search i lungo le YouTube. Ia, whaamole subscribe le kako YouTube channel, whaamole like, comment, share, le ngate le o tātou Facebook. Ia, whaamanuia le atua, ia, whapetai le atua, mau whatalofa atu le por kalama, i le tātou paanga fou, ia, se tasi fo i o uso fo i, ia, ma le whale tua. Ia, pele fo i lo nei tangata. Ia le sunga le whawhengainga ia ma le whale tua. Ia ma lo lava mo le whamanosi le upo le tua. Praise God, God bless you guys, continue good work. Ia bi ia le tua, ia o le vi inga whapo i le tua. I le nei fiafi whamanuia le tua ia te oi le whale tua. Ia le ngata i le sunga le whawhengainga ia lionga, whamanuia le tua i la sunga le whawhengainga ma le whawhetua. Whaptai ia le tune in mai le tātou pokalama i le nei fiafi. Manuia tele le nei vai aso. Ia le ngata i le ia whapea le tina au auna. Ia le tina i tangi, malutangi, vi ia le tua le nei fiafi. Thank you for the program. Have a blessed good. Ia manuia te le lava le nei vai aso tangi. Ia whamanuia le tua for HP ia te oe le tina ia le malosi. Ia le ngata i lea whapea Anna. Is that Anna? Niece Anna? Ai Anna.
Whamanuia le tua ia te oe ana ma le sunga i le awao. Whamanuia whaptai, thank you for tuning in. Whamanuia le tua ia te olua ne fiafi. Ia tari tonu ia o lo tātou Paul Kalama le nā li neiva yaso. Awa ne ingalo le tātou Paul Kalama i le asa topi. Ia awa ho le tātou whaasoa ho i le asa topi i le itula hiwa. I le afiafi i le po i le asa topi whamali li atu ono o le taimi a mata i le tātou Paul Kalama o le hiwa ia whaamalia atu ia o le taimi le nā o te mānawa i le wal. Ia o te taunu o mai le whale a wal. Ia o le taimi la ngai a mata i lo tātou Paul Kalama i le hiwa ia o le whaamalilia atu ai. A o te tari tonu. O le taimi a le atu ai le le whaatunanga o le le taimi ua maua e awanoa fofola atu ai ma whaamalosi atu ai ma tāla i atu ai le tupina ngalo o le atu ai. Ia o le taimi ana o le whaamole mole a wane i ngalo le tātou Paul Kalama i le asa tofi i le tula iwa. Ia malu whaalu lava bi ia le tua. Ia bi ia le tua le nei taimi toi whaata lofa atu le Paul Kalama i le nei fiafi i le pole o le Paul Kalama o le Jesus is the answer broadcast le tua fine po le fine po i a fina. Good to see you today. You almost run me over, but it's okay. Yeah. Kau whai lau au ka awale ngai kule inga lo ka awale fina. Whainga le tau whai tete. Yeah, we love you, Fina. Have a good weekend. Have a good week, Fina. We love you. O lava o le posi. O le Paul Kalama nei. O ai e whaafita uli. Ke o le posi a kako. So, e re ula i asis. Eke ia o e o soa. E anga le wawera o le se soa o le posi a ngei lang ka bale. But we love you, Fina. Whamanuia le tua i ati oe. Maua pe o le to fine le ola ma le marosi. Ia, malana whaamanianga le tua i ati oe to fine. Ia, o le nā tātou Paul Kalama nā. Whaamanuia le tua le nei a whiawhi. God bless you all. Te tātou petau i le astofi. Pea o toi le ola ma le marosi. Ona o Yesu. Amen. Jesus is the answer.